So here you've got really quick modals of information. So this says that I'm the project lead or Poutuamahi at Kanapu. Previously I did a stint at Stats NZ as a area lead training facilitator. Then you can move around over here to check out some achievements. He pai whakatere hou kua whakaritea e Kanapu me Kiwa Digital. Kanapu Connect is a system navigation platform for those that are operating in the research, science, innovation and technology sector. It's one of those sectors that a lot of people don't really use the same terminology. So some people use research, science, innovation, others use technology, a part of the name. Ko Kanapu Connect te ingoa o te pai whakatere nei, hei tā te pouhapori o Kanapu a Ahere Happy Harrison, mā te pai whakatere nei e āwhina i te hunga kei te rāngai o te rangahau, te pūtaiao, te auahatanga me te hangarau ki te tūhono ki nge te hiatu. Let's check out the Centres of Research Excellence. So we've got 8 of them loaded onto Kanapu Connect Learning Hub and we've got 66 subtopics. So let's just explore what kind of information we've got for the 8 that we have on there. If you're this person, what would improved system navigation look like for you? And some people said it would be great if Kanapu Connect, or the system navigation platform that we're talking about, would connect me as a user to another user, or me as a user to organisations within the sector, or me as a user to funding opportunities or resources within the sector. One of the things that came to it that sort of gestated, distilled from the Pūkōrero was trust. So when you want to connect on a platform, there needs to be a certain element of trust. Another piece of the Pūkōrero that came up was, how do I actually find people or entities that are doing what I'm doing quickly? Ko Stephen Renata te kaiwhakahaere matua o Kiwa Digital, nā rātou anō i āwhina ki te waihanga i te pai whakatere nei ki te taha o Kanapu. E ai ki aia ko te whakapono o te hunga o te rāngai nei ki te pupuru i ngā kōrero mo te pai whakatere nei, te mea nui. It's the people in the back making sure that the technology is working, and if you touch something it happens. So that's a natural behaviour for us because we care, and we want to make sure that when the lights go on, everything is operating as per normal. E mea waihanga tēnei pūmanawa nā rungi te kite me te rungo. Hei te mea māma nei te hono a te iwi Māori ki ai e no, o tina mātauranga Māori. Nā whioko Māori e te tui tēnei hanga te pūtaiao auaha mai hangarau hoki. O tina ko te ranga hoki kei ratu i tērā, ko te mōhiuhi ko te ranga kura tērā nā reira. E whakatai ai a koe nei pēr te ara. E tere whakatere mua ai, te iwi Māori rungi tēnei kaupapa. Mā tēnei pai whakatere whakakahake i te rāngai o te pūtaiao, te rangahau, te auahatanga me te hangarau anō hoki. A kia whai wāhi te hunga o tēnei rāngai ki te ruku ki ngā hohunutanga me ngā whakawhanaketanga o te rāngai nei. Ka māma tana tūhono a tangata, a hapuri rāne, a rāngai rāne, a kamupene rāne, kune te tino hua tēnei. He māma, he tere. Engari me arohano ki te tangata na te me whakaia ki a tuari hia wana kōrero, e pai te tūhono mai. We are absolutely privileged and humbled to be invited to be a partner on this project, and there are several partners. And we see this as a long-term partnership. The information that you put on your profile, again, it's up to you the amount of information and the kind of information that you put on your profile, but you can search based on whakapapa tags if you've put that onto your profile. You can search by your areas of expertise or your focus areas. You can search by those connection tags. Are you open to partnering, open to mentoring, open to connect, all sorts of things. Tāria te waka ki te ai mena ka whai hua te rāngai RSIT i te pai whakatere hou nei. Macie Kuki, Aukaha.